November nisom ni pasari ania Rainbow Mizo Channel clear du te chibai vek ule voin hian Mizorama thilla thleng ngai lo legislature lama a thleng tatlat maya country theu angin Zoram Nationalist Party leader Lonirang Thin le adin tu ni bok MLA Pulal Duamachu anti defection law mangin MLA anina li sak aniti Mizoram Assembly House Speaker Chuan Voin Khan Apuang ani Hethil hi local news agency Khrang atangin abul intan dante po kan khreu thawa soi chip chiar lawila atlang puya chuan MLA election nunung bera khan party big komlawin Zoram People Movement din ania Pulal Duamale a party ZNP chuan hepol thar Zoram People's Movement hi zomin an party nina da thain ZPM minghian MLA election akhan bial nia adinga ZPM hi party anga recognize ani manlo awangin inthanma khan ZPM triketa dingjong tekha independent candidate angvekin ankala independent candidate te hian an symbol tur an thang thaya party anga recognize to ta chuan party in symbol an nei sakha an mangjui thina ti chuan ZPM po hian an candidate te symbol tur hi an thlang theu ani hei hi tuna an boina chan hi an zuita common symbol an manga Pulal Dioma MLA opposition leader Nimek Bokhi Dan Kalin Acheni tin Assembly Speaker Nena MLA Sompani Rualin September ni somni khan petition an theluta Pulal Dioma hi Zoram People's Movement ZPM minga ding nimase khati hunlai khan ZPM hi recognized party alani lawa wangin an candidate tekha independent candidate vek angin ankala Pulal Duama po hi independent candidate niin MLA atan than ania Zoram People's Movement ZPM hi party apomnin recognize alonita hetianga ZPM recognized party aloni taksi awangle ama hi danbo chein le athang tu mi puita zalavin thantlin ani nuwa ama puitu le campaign puitu ZPM party a hian ain nam noi zui zeltak awangin danbo chiatna ani tin Mizo National Front party tiketa thantlin MLA sompani te hian danbo chia puin dan siam tu zokin India dan abochia dan zom taka von ani thainan complain hi an thelut tanin an soi hun engemochen he boruak hi ain chia ni janlama khan voin hian speaker thutluk na hi puan ani dona wangle laifa pek chua mi puiten an lo en vek thaitura ruamman ani wangin Mizoram puma lo thailo top khok ani lo chuan khoi hmuna ma electric current po shutdown lak phal ani lo tile Power and Electricity Department chu electric power voin hian khoi hmuna ma shutdown lo turin hriat tir ani bok ani he thu chua an nei tangkhan boruak kaldan tur hi a serious view donin arin thei ngal sa ani ti chuan voin chama khan house speaker Pulal rin lian sailo chuan Pulal Duama chu MLA ani na li sak ani ti apuangta ani speaker hian aswaidanin engzong point thutluk na hi siam donila thutluk na siam nuam lo tak ani ve ani ti asoya ama alo soilok photo angin speaker hian India Ram state danga atheng to MT de Supreme Court in engtiangin nge akal puithin ti te state legislature in engangin nge akal puithin ti te lakhomin uluk takin azir chian thu asoya he thutluk na puan hi hreom ati ziale speaker ani na anga amo phurna ani awanga ati lo thailo ani ziate asoi masa assembly session nei lai ani chuan sessiona hetiang thil hi chu puan turania mase assembly session nei lai ani lo wangle session hi ala hlate ma bangin voin khan office a thutluk na hi puan ani nin asoya Pulal Duama hi hetianga petition alaka thelu ani wang hian nisom palichungin in soifiana nei turin hriat tir ania
danang chuan nisari chungchau hun pek tur ania mase atulani chuan nisari ayarei jok speaker hian hun apek thaya wangin nisom pali chung hun pek ania hriatir aniang hian insoi fiana ania petition thelu tu MLA tenen po hian ko khom ni in speaker ho hian anlo soi ho to bok mase pulal du ma hi thiam lo achan tak na chan pakhat chu petition thelu tu te hian an thu thlen nem het theitur document tam tham tak an petition a hian an thelu tela ti chuan danang chuan independent candidate te hian party enga po fi te pea zom kim vek lo ma se India Supreme Court in independent candidate ten party anzom chungchang thu buai alo ngai tu to na atangin le India constitution in asoyang te azom lo wangin dan hi abo chiani tin petition hi an theluta election a khan ZPM chuan sidriat anlak thu thelu ania danang takin ZPM MLA te sidlak hi pom ani thu asoi boka atoi zong in soitaila ti chuan pulal do ma hian Zoram People's Movement mingin MLA seat chuin Serchip constituency a independent candidate anga thantin ania mase ZPM chu party anga recognize ani tak nuwa hian ZPM party a hian member lut tharte alom lut thin ti ama hian asoya mase heiwang hian ZPM party hi azom ta tina ani chuang lo niin asoya ngun taka ngai tu ani nuwa party a aphusak thin awangin MLA sompani ten an petition thelu hi pomnin pulal du ma hi MLA ani na lisak ani ta nin speaker hian apuang ani ti chuan enge thengle zel thai tilam hi lo soile taila amun ruak hi luakha turin by election nei ngei angai don ta nin alanga engtika nge nei aniang ti chu hriat ni lo ma se nei ngei angai donin alanga heta hian ama party lo din to ZNP mingemo ZPM mingbokin emo independent candidate angin emo alading non le theidona thantlin le ani chuan MLA a hian laklu le thei aniang US election aboi hlela in Mizoram rural khol lama harsat na lian tak awmeka he thutluk na hi pulal duama thlop tu te chuan justice for pulal duama ti te in social media le life an pon lai hian live chat lama soi atam hlea thren khat chuan dan dik taka ken ko ani hi alom om antibok clear tu ten enge kan ngai dan comment lama lo soi hawang o Supreme Court chuan hetianga MLA independent a thantlin te ban ania an appeal to na hian fee PMO member anwa in register kheralam dan hian asoi anilawa independent character an kalsan chuan chu te na turzok ani tin India Supreme Court in an appeal na alo nol to bok ani mase puduo mahian tlomhlan mai chu atumin arin omlawa Supreme Court lama hian azwal ko vele angem pulal duo mahian midangte Supreme Court in alo nol to tenen hian ama chu ain anglawani atia he thu asoi wang hian Supreme Court a azwal ko le poin arin oma tin kan soyangin abiala hian by election neile ani don boka hetatang hian a fight non le du zo kangem ti ta hi alo in ro man lok sa vek to in arin om engpon is disqualified ani thu hi chiang takin puan anita Mizorama kan politician ta zinga larber ta zinga mi pulal duama hi fakna le soisel na tam tak kara awma ZPM lampo hian an ngoi bopui mai chuan arin om lo boka speaker pulal rin lian asailo hian pulal duama chunga hian constitution of 10th schedule para nina sub clause 2 chu man lo thei ani tak lo awangin man ani thule ani na chu lisak ani tani atia he dan mang hian Mizoram Legislative Assembly member ani na hi bantir ani atibok Serchip constituency atanga thantlin pulal duama hi ania he constituency hi munruak alonita order puan ani role hian pulal duama hi MLA ani na atop ngala pulal duama thlop tu te chu anlom lo hle ti a hriat thaya Mizoram history a hetiang hi
kan khriat sual lo chuan kan la tok ngai lo mi puiten engtin nge an don son don a khriat lowa ma se hripui len lai alo ni nen boi mup lo zong in he order hi fight let ani don ani point dan anga fight let ni se adum hlein alanga anti defection law be chana ban ani wang hian dan noya thau beilet ani don ani point beilet hi afin thak berin arin om ani chuti rol chuan thupon chunga live chata mi pui ngai dan ain person na sahlea kongzo run puile protest rally te huai hot luai mai po thil om thei nin a hriata zanin lama kan media ten pulal duama campaign puitu le candidate atana road tu Zoram People's Movement lamin andon sondan le pulal duama ngei poin adon sondan te angai dan te chiangkwang zokin kan thra thei tura beisaila US election thuboi kalmek update kan han tumzat na kan rama kan state ngeya hetiang thil a thlena wang hian ngai poimo masaka kan nei lo theilowa thu thar dang chu hun danga ron update le kan tum donia Rainbow Mizo channel milo thir saka min ngai hlut sak thrin tu te chunga lom thu kan soyani kan hripui leng mek laka lo himula lo in en kol tha ula thu thar dang nen dam takin in ton le thau kan tum donia